أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد پسن هر جوی الله رب العالمين. صلاة والسلام خدا لسر پیغمبر مبن سيد وسرور وريزان وسروك مي محمد بي عليه الصلاة والسلام، ولسر مالبات ويه هيجان وهواله قرن ويه قدريا خدا دا جهاد وخبات وبرخدان کرنا، ولسر چقايق والبيريج وشوپاوان بمشن حتى رجا داوية حتى رجا قيامته. بستو يكي حيبا جمايز الأولي جصالة 1442 پشت هجرتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام و چار حیبا چلیا جصالة 2021 روژا دوشنبه پشتی این میجا عشاء لگنده با مزرود لحرم طوره انوه وشانه ها زندید کن گلی تماشوانا هنکی بدرنگی جی کت بو درنگ شیبه جی نه انشالله امدی سبر دوام بکن. قالي تماشاوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتبدأ سلسلات سرچاوات خدي تعالى خيرا ومزنكي خدي شوراسي بي. قالي تماشاوانا دا خوازيا مجوا قون في وشانا زندي ون پار بکن. بلا ونجي ببنا وسيلة خيري إن شاء الله. أبا قومن قهداري دكن شخوش ورا خيرا بإذن خدي. لورا ودكاري بونها في زمان إخوة في وقت إخوة في إنترنت إخوة ودكاري بو تشتكي بجنه دجي وبكار بانيانا ودرباس كربانا لبليش برقو وأب نعمتاكو خدي دايا وند خرابية دا شغلان ودقنجية دا ون بكار تينش ورا خيرا وقت قويدي ون بار بجي بكن خيرك ديجي إن شاء الله جوالا تشيد بيخ وتعالى خيرا وقبول بكي. لورا بيغمبر عليه الصلاة والسلام دا حاجة خويا خاطرة دا جي أصحابي خورا جي 100,000 أصحابي را أف قوتناها قوتيا خدا روي وي كسي سبي بكي گوتشتکی گوش من بهیست به بچه هوایی بهیستیا به گوله که موزیده بکی ویتشتی بگهنه هنه کدن. مثلا پیغمبر علیه الصلاة والسلام برد دعا کریا خود تعالی روی وی کسی سپی بکی، یعنی روژا قیامت خود تعالی وی رو سپی بکی دنیا و آخرت شی. گوتشتکی جمع بهیست به آیتک حدیثک جمع بهیست به وی آیت و حدیثه به بچه هوایی جمع بهیستی بگو تشتکیله که مزیده بکه درباسی تبلیغی هنه کدی بکه لورا بگو اوانا جی ایگو جی بهیستی بهتر فهم بکن. ایدی اونجی گون ببنه وسیله گو اب آیت و حدیث بگه هنک انسان دنه انشالله خیره وجی بید کبه و زافر حتشی، يعني هاولو ببيلي كرنا تلقي وندكارن وان آيات وحديثة بجهن قالك إنسانا خذ تعالى خيرا وقبول بكي خذش ورازي بي.